Molweni nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi intatheli kaMaskandi ke laphana wey'ngane zakwethu. Inkulu ke indaba ke laphana wey'ngane zakwethu. Osukwini la izolo ke laphana umthandeni ke ubonakale ke esegaraji ke laphana ke athenga ke imoto ke laphana i-H100 ke laphana ehamba ke namagidango akhe ke laphana wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi ke ihlukane phakathi ke imibono ke wey'ngane zakwethu njengoba ke bebona leya moto ke ayithengile kumthandeni abhale inumber plate ethi isikebhe SKGP ke laphana wey'ngane zakwethu. Abantu bathe umthandeni umthanda ngempela ke laphana uthibela njengoba athenga imoto ecishe ifane ke neyakhe ke laphana wey'ngane zakwethu. Khumbula ukuthi ke nothibela ke uhamba ngayo ke i-H100 ke efana naleyana, kanti futhi umthandeni uyena ke laphana wey'ngane zakwethu owamnikeza leli gama leli okuthiwa ke intibane ke laphana wey'ngane zakwethu, okuyigama ke leli anikwa ke umthandeni ke laphana naye alivumayo ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuza uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucinezela subscribe, cizele nebhell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha. Siyichanele ehamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga.